Malaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan ti panagbiag ita. Isu apilyam man na imbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana, di mo tultuladan jay kamsat mo, No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang. Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday kiidin kanon akardeng ti kaya na. Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talga na trabaho na mayata indyana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, lay, aldaw magaya man. Mapanakon Mari, tamangan numaladaw iti papanak. Sa imbaga orasyon na, pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga may, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa'y la balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaway. O sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklak ko iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon.
Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan No, at dati aramidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastor kan Ala, sige. Makambu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo malo. Makadisturbo ak samot. Adda ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag atari mo arak iti silid ko. Diyak amo nga da kagayam. Ha? Unak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Adda ti bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ila ko? Itid ko malo. Ay, kaagyaman nak nga rod Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng, basta para keng kamalo. Kahit, kung stangay ti idat-daton ko nga at keng ka. Adda ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso malo. Uwan, Karding. Ay, ayatan ka mat. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisay. Awang ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuryot kayo. Ni manang mo Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklunan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat yung kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsaw ti bulsa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Aklun ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wala. Ang saan pa'y unay alakay ni Adonis? 55 na laeng, taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madataw. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo ulata. Agam. Apay. Lakay, baro da jay aya. Balo nanang. Namitlo na balo. Adliya. Nananay. Babalong mo gayam. Naimbag ano. Ay nananang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na. Uray akla sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao. Saan nga isaw anak ko? Ay nanang, saan man aday ta balo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta, siya tinagasat kada kaming agar-aram ken ka. Diana. Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mat, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat konti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayatan ngay. Ala agawaan niyo.
Tasaan pa'y apa nagtutudaw. He, narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kininjana ti may papani ti dayta. Asawa kong talak mo, nana Korea. Ay na, ay, nagimasin na gito'y pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na na, dadumapay. Ala, mangan kayo laeng nanang. Agpeneg kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka mo na. Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Ala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't ani Manang Malo iti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagbagat. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo mausaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi ta pusong laang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, anapugpugraut. Awan Selvina. Sayang ni Roger. Professional dahi jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti inaklon na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis nanang. Ay kat, no bilang pumusayan, si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pay adumagaday jay nanang? Nana Korea, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasarkon ni Malo nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay, ayatek unay ni Malo, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. At datalo datakila baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagay baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partyen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyemon. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malo. Ngam imbagak mo ten kininanang mo, apartyen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Noan niya ti adda isulaan. Di mo kutsyen jinuang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapan iti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni Manang mo. Wanyarod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da.
Kung di kasar na nga men, kung nagbasit mo, ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawa mo kidi Mangrugain ti riga di kam sa mo. Ta mamirmirao mo, tinakiasawaan da. Iswam, sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais, ta bongga, ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko, unti lang nga, mintun kasarmawan ako. Bongga laki diyaga, unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala, ilaklak ang muntaw, di kam sa amaw. Ta simple lang gamin, ti kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis ta do ti kwartada. Ay, wala nanang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin nyo matintag sukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Intun rabi ay nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa bado. No, sukatak kadagaw. Japay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Tatumulong nga agsarb. Adday jay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para lutoy jay. Ay, nasaya nga raw. Uray, isula, maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak ya asawa mo tandag iti duwang anak mau. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkede nga agkakaro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray, tanagaga ni Kardeng, maray. Nagagagardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagitan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapabal. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Put Adonis. Puri na bilaan niya na kasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya ti masirsermonan. No kastoya na kayo nomak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Dyan kaya't tinaangdod na maturog. Eso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na, bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palut kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarak pa iti sweldo. Paduwak.
Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, hinga pa lumutang i-gestor iti masida. Bayadak to no mga makak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat kukuhaan dyan asawa maun. Diyan sa mula karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iji talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Diyo kaila ko dagita tapno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iji talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan samot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Diyak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy nanang. Umayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ay, apayaya. Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag itid na mo laking katiswildo na. Unya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito ay dyan ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon ta aday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sana linuto. No kasta, aglutluto jay asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom nga inumin na. Siyak amin mangiduol ken ko na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid kadagita. Ungtan nak ngamin no pilitak tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Angam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukas tada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Maumaak nga roden nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na.
Imadon ti tarakan me. Ah, ay na. Nagadumo daytan. Wen, dadamag kong adda ka nun ni Jana ditoy. Why? Nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, tuwan ana na. Nga basit laang. Mabila nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo, Nakalako nila kay ko itimula na anateng. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatag ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyok yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti na ito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. So ako na sinaan na lagan. Kung saan idarumdan. Sugadur lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti dahi dyan nga adunais. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng anak ko. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Sidadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Oy, Roseng, buludak man jay blender yo. Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang daddy Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapelang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodom nga rodan, Mari Ibiyang. Day, kanya manon day tan sangput mo, Ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Ag-aagaw iti asawa. Traidor nga ako, Mare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da dyan nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iti sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak ti matang kadagijay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor na dyan ako, Mare. Awan babaen na.
Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, ay, di mo aramidan ti kasta anak ka. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali na dyan nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man at tila aramidam? Di mo riribukan ti napintas alinanganda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya na ita ikarkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita ka ngamin ti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Hanyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon ko na. Anya? Ay saan na nasaya at ti kasta nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigatang ito'y. Asawak tinanggatang ito'y. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin nagijagin at gatang ni Rosendo idi ah. Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intad ti asawak. Tanuhan, ibas kag ko kinilakay na ti bulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaran mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay te kunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto ak tumat anya. Uwan! Sige, ang kaalanan. Uwan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar dayjay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laang nga rod, taik katagti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito ay antiredaw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mat nga rod apaayan da jay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kunkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayatan na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo,
ayaten na kan tulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kan ka. Basta mabutengak nanang, isu asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko kan ni Rosing Aga samat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ni quality dato nga rice cooker. Dato yung brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka palaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay dayjay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sarda nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen anay sublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyen nakalaang dadya babae. Ay, sungatak san ti awanan baing. Dila agbain iti kasyay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid ko la amin kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya? Ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem. Tapno sardengan na kan dayjay a babae. Ada ni bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam ada ijiban nyo. Agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbaga tagpaiso iti asawam Roseng. Imbaga nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alang umon ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak nga Uray kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad da dila kay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa laset. Apay, ti kunamhang ko nga mo. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na, isotated mo kanyak. Ha? Apay, agreklamo ka?
Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga ro jay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti day nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawa. Makalipat ka mo't siguron. Hangko nga mo. Kumpurme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Huwag may kachan. Agsa tayo, Maray. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinomam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso, sige man nga ron. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Namunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agawid akmatan ta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuan na pareta, nabarta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, sana Maray. Agawid akong tanay. Rabi una yan. Oh my kakit, Di nakikuyod na, Maray. Agawid akong. Ado ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold-upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado ti lamok ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagije ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagijay. Oh my God. Hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y Nag-adayaw ka matkanya. Huy! Hangka pa nga maturog Fred! Ag-istorya tabasit! Fred! Huy! Agmulagat ka ata kita anak mat! Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dato kadua. Asino na ita nakataliko na kadwam? Asino na ita lalakay? Loobiyam? Nakunakin ka amang yawin ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yung kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anyat ti kaya't asawan dahil tawing ibiyang.
Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Aniya? Ay, sana mabalin na nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ichay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim tiyakin asawa. Inagaw na mat ide kanyak Daddy Rosindo ah. Ha? Ay, anday ta ka man ay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya't yung asawan tata? Traidor kang asawa. Meko, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardag ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti ang paiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ngay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang hasinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pasamak itinagbatan may asawam. Pagan ano kumamatdata nga asawam ngay. Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Pasensya ka, no imbagak ka ni Rosente, kaadda ti asawa na diti balay. Diyak nga binkayat ang mailawaan ka, anak ka. Diyak kayat nga napakasarsaritaam. Diyak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka man. Saan kumamatan anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idi rabi Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikat ito'y barukong ko. Siyakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal, kathan nga naikat. Nagramramot pa'y. Siyakmat lang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya akanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol kin ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang ti saan.
Iswasigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumaray anak kao. Nanang, anda kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ni nanang ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobiyak nanang. Ha? Ay, pakawanang. Nanang, nanya kay kadi. Ay, Jack, amo ti sawat. Maulawak itikas na nga aramidon, Bray. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumratan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni Brent. Tatang ko naman, kasawa kayong tumadlang, iti anak may. Ay, Nabayag kayo kaday nga gayan ayat, iti anak may. wen, tata. Nabayagan akayat na nga ipasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala nga manugutak. Pagbainam kumangay, kat saan kami abak ng balasang ka. Irwam mo ti bagim dito balay, ta bumalay kan tumuten dito. Anya mo dagiti akaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo akaldiraw? Nagningisit kayo? Nanay. Kasla kang isit ti gugot, di am-amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana, bay amon jay inayaw. Di na mutla kaya ti agpatulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at deje Agina, sika, ataw. Nay, nagalas kat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak deje a babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot deje a Brent? Di ka man naagoy uyaw pa kahit sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak deje a babaay para kini Brent. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo deje ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Ay, oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Ta mga nulamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo deje a babae, Brent. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayat at tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na? Adayo tirik na kinkwa na, nangisit nga main. Tayo kumamot iba sariti lang nga ti ugali na ananang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, Brent. Anya, ba't dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakot nakapili mo't tinasay-saya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae, magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay matipinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldiro may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kayat nakadiday jay a babaeng agbalin a manugang. Hay, masuruna nga rod, tanagsaya at kit din ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga rod adi na kumakasasao. Tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent a kaanakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Hay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Ah,
Asino akaanakan na? Jay ngay anak di pagsusi ma ije kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday ta ti plato, atong. Nay, kurang display a plataw. Upat tayaw, ngam taltalumat tinakaparada a plataw. Kitalo tayo mo talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, ti kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tano mangagla ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo dahi babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo lawan ti mangan. Nay, papanamon nga ay. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mangmangag mo kaninanang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay. Takanayon ko matabagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamabain ako dito'y balayo, Brent. Kaya't kunti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang kayat mo, agawit tan iti balayo. Ijay ti pagnaadanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog tan, tani. Narigat agpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent, ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di kaanakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamot may bagay ken ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo di ka anakam kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga da impakan da di babae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Oping agsangsangit kayo ngay mawag. Ay na anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya
Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnuk matay dilanan. Kan agdul-duling. Marigatan pa'y nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-tay di ospital ti amam anak ko. sige, agbiyahe ak adagos na nang. Sige, agawit ka, tayong kakitaan ti Amam Brent. Talaga ka di asaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid iji balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, ada ka matgayam dito balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya atan Bren. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak ikaya ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. Anya ka magtang, tilararamidam. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglamang ta. Napanduog ako. Tilararamid na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Maaramid da ti kay kaya da. Kunaklan niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan samot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini Brent. Tanapintas kan na po daw. Saan akas itinubiyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana na saya at tikas na nga ibagbagam. Intun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana na saya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasarenda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan niyo. Di ka agsinnaay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang batan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka madanagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupa ni nanang mo ti di na panangayat kanyak nga agbalin amanugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Urayan na kantiinam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. namanluka ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiyagin na. Kastalatan na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Nagdapwam ko na. Kabagays, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't kabagis. Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y?
Ngam bigla mutlatan ang nagpukaw. Kat mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanan. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngem lalaki rumot gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di inritritong kinibreng. Apay, amo kaya alalakero. Kas lalasingpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila inritritong ngamin na ka anakam. Di ka mamat agpabasol, kabages? Amok nga rodaya alalakero di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunipring ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Diyak lang pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay at putot mo, Breng. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tanti amin ka data. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Kan may isa, adan foreigner anobyok. Kat umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, wala na. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apo manaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man to nagwapo nga apo ko. Wala na. Kat pasensya kayon Nojak mapatgantikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, nana. Umayak man, Benson, anak ko. Sumrek kayo, Nana. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano la di inikan kayo iti kwartayo Awadon nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramramanak nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ayon tanay. At dapat trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ka. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag no masango ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, Nana.
Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, apa yan, nanang? Ay, Anyat nasakit ka da kayo? Umunag kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikit ka. Mariga at anak amag na. Ala, ito gawyo. Hagiyaman anak ko. Imayak ta, umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Isungay. Ay, agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ako mikom ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na. Daytoy man nay. Inartista ak manen ida. Eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta, ang mga adupay Ha, sige nga raw. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Ang dumagas ta iti merienda ta dita istaur. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manayin si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta, naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod, ano kasta? Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, taadaing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagatang akitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen mo't kidi ang kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisap mo't Agremedyo ka manen anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkan ka. Tadaanak mo nga agsusweldo. Sana bale, ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manen anana. Alala, tamang panunutak no anya manenti ipambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay, natudok mo ton iti lansa jay sakan Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta.
Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di dya ospitalan at mga nag-infect di sa akan ha. Ay, madanaga nga ro danakaw. Agam, oray siya klatan ti mangipan ken kuanay di ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak kaw. Naggapo akaw ni jay balay da dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Ta ipa-ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano ang natudok ngay? Jak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramid na ijay likod ti balay. Kaya agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Jesus, madi ano mabaybay ang dayjay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga nak. Amagan no ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasagan na alungon na mait. Tilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema day ta. Nakabailak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno adamo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo a perlita. Apaya na tay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswada rasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka unti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Yala, dumsa agtan lakay. Maway, Ay, nay, kaslawan mo, tao di tabalay da bayaw. Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa mutan ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanon ti oras. Ay, ipag-Ernesta! Alaya! Nenay, asino talalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita? Anya na tay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Ay na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan, tako namat nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbag-bagak akasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan di imbagak kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo mutun. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wan. Urayom ti pumpaw.
Takababain mo't no agawid ta adagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta adingwan. Agsubli akto mo laang. Basta orayan nakwan. Ay saan? Si Kanti agbatay ta siyak ti agawid. Si Kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli ak mutlaang, kunak lang nga rodan. Ala, agbate ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no, an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balaymay. At da ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu day jay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon. Alang araw, ang jak pay lagaw awid ijay Balaymay. Tamangan no mapandagiti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Amangan no at daday di ospital Diyak mo't nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Ay, awan. Naabak jay kwarta tayo, nana. Nakimus. Anya, apay ngay, agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga Rod. Mas dawak mat nga Rod, nana. Nalaingak matikunak ngam. Hoy, awan matlatta. Kahit, kasano nga rudan ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta, nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko anay bakit. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata, nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu, Oray, tati amo da kat aday jay ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na nanang. Kan apay asaan mi makontak ti cellphone niyo. Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anya't maoperakan ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, ta sumuro tak iti ospital. Sana, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sana balay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo kiiden ti kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itin mo anak ko tanay. Kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay,
Pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Ang ibagayo nga ron ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kami to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan tayta. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Ala, lalaingom nga ruda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Wen, nana. Tanag yun ay, O anya manang, nadamag mo no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mo nga ospital ti imbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen, nana. Iso nga, orayan dak dito yun. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon. Ta mabiitak lang, nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige, nana. Tamapana ko, Wen. At dati inayo di tao $1. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit mo noon niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, sa lawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar na kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adin mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo miyak agpaisoan na ospital kayo. Anya? Ay nagluho kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo tapno makadawat lang iti kwarta. Ay bakitan nga ulbaod. Di laagbain. Sapay awan ije balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami ije ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya! Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay na di adar na. Anyat kukum di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ang awan mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakitan ka, adi agpampanunaw. Ay. Ala, agawitan. Ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwarta ayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga uludin ka ayawaid. Ay. Ala, awaid. Ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunanidar na. Agamay, kasladyak pa dyan. Intaray nan sama ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalampayan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam ulburam.
Agasam nga, iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. Jay... Nakasalsalon at datao. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Apay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tapno nagnakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangan ni nanang tanibakatan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. At to'y mati 2,000 tatang. Kwartayo. Ay, Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mi ken ni Benson iti kwarta. ha? Ay, siyak nga inayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre man yang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, namin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sa labis ko. Yan may sa adyos. Ti kabailak nga ilibre. Ay, kud. Respitar ka. Ano dahi ti kabailam nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalan. Ta umay ka agdalos. Tangdanang ka. Ay, kawana. Kaano aya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam, Diyan store ba kayo? Napanak yung matang idasing. para asin lang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam iti store. Dagijay manan chicks mo. Ulay laki. Di na ito asawak ta. Agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukat king ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sika, iti mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit ni. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nalpasin ti amin kada kami. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang ti love ko kurak man. Promise. Sarad ngam tikas na nga ramid mo bunjaw. Di nakpagpungtutan. Tama nga noan niya ti maaramid ko. Bunjay, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Diyak amo di nga asawa. Simroman ti kinalaing na nga gimo. Apay, at the chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Apay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidun. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon.
Mawan mo't madingan aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni Mayang dito'y balay. Tangda na ngagdalos dito'y balay bakay. Anya, imbagak aya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masya anak ngarugin ka bakay. Tani, aw-awirin pa'y dagita duwangan nakta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi kang hamin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imong. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day ti. Pas is pas. Ha, jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kunto pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka ti akas na bakit ko? Nyala. Papanawam day di a babae. No di mo kayat nga agapat Ay na, awan mo tilumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta adda katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas-tawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami amangal daw nanang. Anyat si Daya, oh. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang itam aya. Di manugang yo, ah. Nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin, nayaban ng aglaba. Asinumat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik nada iti tunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pa'y lang aging gaita. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pa'y lang nga umdas sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Kan inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iti salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukuna nga'y. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. Adda nail cutter mi dito'y balay. Umulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah keng ka. Agpamasad ka, wano agpapuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramida ka. Anya kamatan? Ang damot ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngamjay pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumot lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo ti kay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pay. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito'y puso. Si ka ting kasar ko. Ti inasawa.
Si Katerina dito'y puso. Awanin ti sa balipay. Alan sangon man. Dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kiteng. Masurunakan ka, bunjeng. Inayaban man kanugaya mo da di adyo na di balay, bunjeng. Pag sinsinublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw. Naapay nga umayday di balay. Amo yung may alabandera ni Mayang. Kan beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang nga ruden apagimimunan ni Marida gijay ababae. Ta eksmuket nga rud ida. Ay na. Mamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga rudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkaruam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may. Kan para mo laking kwa na tararamidan. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tigas ta. Anya? Ay, diyan ka man amo na lang. Yung kasla maragragsa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo, bunjeng. Mismisuutan na mo ni Bakumaw. Kasday na laang. Style na mayan. Kasla ka na yun nga binulan na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayon. Mabaina kaon. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di mayan. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pagimimunan na mag. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba kamaw. Ay, basta umay ka aglaban no bigat mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo ko yu dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki di ti papanak kita. Agyamanak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni Maray. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaawid ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagijay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may isa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Kat siyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang mat. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man mat. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat jerepta.
Di mo't lumami isay. Ay, adamok nga agriper. Expert nga agriper iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay pamtuman nga rin bakit. Kaya ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakkel ti discount ko no iso ti agriper. Punjeng, kadwa ni Loreto, iso ti mang repair iti nadadael arefta. Rimbang nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkas na. Nalaing agriper ni Loreto. Kandakil ti discount takin kwa na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan kwa na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa mitigas na nakararamido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mo't relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinda! Ha? Sakti Roman! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak ka manhig! At darik na ka masakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Ha! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak! Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Ang damang gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan dagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ay, ala, Osron, di ka nagsangit ba kayo? Surin wan, surin. Diakon ulitan dahi dyan minaramit ko. Diakon ayaban dagi dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, din gusto na surin, buhay. Ay, ayatin ka ba kayo? Promise. Liklik ako nga aramidang hindi saan mo akayan. Basta di ka ba makikuyog iti dahi dyan alurita, way? Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you, tunakay ko. Bakit ko?